واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. و یاد بکنید همه وحدا کشم سک کم مکته و نزور کنک بتگتت ما ملکتها و ترستگته که بچاپت شمارا مردم نیایه شمارا جاگه داد و شمار قوت داد پاوتی کومکا و شمار پاک روزی داد تاکہ شما شکرہ بگرت. ادا مکی زندگی نیمگا اشارہ بھی گائیں کہ آوہدہ مسلمان سک نزورتا کمزورتا مدینہ تہا اللہ مسلمانہ کامیابی دات و آ ہرچ پیما وشحال کتا. یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ہما مردما کہ آئیں ایمان اور تک غداری مکنت کو اللہ و یہ رسولہ ونا وطم وط امانتانی تہا و حال اشنت کے شما زانت و اللہ و یہ رسول غداری کنگ ہمشت کے مردم ظاہرہ وطا آئینی فرما بردار پیش بداری و یوکیا آئینی نافرمانیہ بکنت و آئینی فرائضانی تہا کوتاہی بکنت و چاینی منح کتگینا وطا مداریت بزاگا ایک مردم یکے گورا امانت ایر بکاں گوڑا مردم آ امانت تہا غداری مکاں. یہ منافقی صفت ہنچو کہ حدیث تہا منافقان یک صفت ہمیں اتکگ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان ہمیں کیا یہ گورا امانت ارکنک بی آئی تہا خیانت کنت. صحیح البخاری کتاب الایمان باب علامات المنافق. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. و جوان بزانت کہ شمع مال و چوک چکا سنت و بیشک کہ اللہ گورا مزن ثواب ہست. گیشتر ہمیں پیمنت کے مردم مال و چکانی سببا تکبر تحاکیت و چا اللہ پاک بھی حال بھی یک تباہی ہے. ہمیں بابتا دیکھ جاگہ ہی اللہ فرمان کنت یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. کہ اے ایمان ہدا بنداں چو مبت کے شمارہ شمع مال و دولت و چک نماسک چا اللہ یادہ بے صد و بے خبر بکنند ہر کسا کے ای پیم کت وڑا ہمشانت تاوان بار. سورة المنافقون. یا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے ہما مردما کہ آئیں ایمان اور تک آگاں شما بطرس سے چا اللہ گوڑا کنت شما تہا فیصلہ ہی و دیر کنت چا شما گناہا و شمارا بخشیت و اللہ مزن مہربانے. ای آیت تہا تقوی و اللہ ترسی شان بیان بھی اگائیں. تقوی معنی ہمشند کہ اللہ حکمان سرا عمل کنک بی و چاہیے منح کتگی چیزاں پہریز کنک بی. فرقان لہتینا مراد نجات و کمک کتگ اللہ تیا بمعنی الفرقان بین الحق والباطل بزا اللہ پرہیزگاراں ہنچے روشنائی دان تو بخشید کہ پائیے حق و باطل درمیانہ فرق کت کنند. ہرچی بی متقی و پرہیزگار واسطہ اللہ دراہیں مشکلاں آسان کند. ہنچو کہ ایک جاگہ ہی فرمانند ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب. و ہر کس کے چا اللہ بترسید اللہ یہ دراں پچ کند و یہ روزی دان چہمودہ کہ یہ تگو گمانا نیستیں. سورة الطلاق آیت 2 سے. ہمیں صورت دیمترا اللہ بیان کند کہ ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا. ہر کس کے چا اللہ بترسید اللہ یہ کاراں پا یہ آسان کند.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. و یاد بکنت ہما وحدہ کہ مکر کنان بتن تی خلاف کافر کے طرح قید بکنند یا شہید بکنند یا چا مکہ در بکنند او آیا مکر کت او اللہ ہم تدبیر کو او اللہ تدبیر چا ہر کسی تدبیرہ جو آنترند شترند. ادا ہما مکر نیمگا اشارہ بیا گائند کہ مکہ کافرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بابتا جوڑ کو تو ٹہینت یک شپی ادراہ دار ندوہ تہا مچ بتا و ہمیں بابتا شورش کت گڈی آخری فیصلہ ہمیں حبر سرابیت کے چا ہر قبیلہ نوجوانا یک کی حور بی بی و محمدہ شہید بکنند. اور یک شپی ادراہی نوجوان واجہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ڈننا مچ بتا و ہمیں ودارہ انتظارہ ادو اشتا تھا کہ واجہ در کے تو ایہ شہید بکنا. اللہ جبریل علیہ السلام دین دات ایہ ات کو واجہ چا کافرانی مکرہ سرپت کو واجہ شپا شپ چا لوگا درت و درائے گے وحدہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم چنگ کے حاک زور تو آئینی دیما جت گڑا کور بتا و چا واجہ درائے گے سرپد نہ بتا. اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمراہیہ چا مکہ درت چیز وحدہ غار ثورتہا جلتا پدا مدینہ شو تو سر بتا. اسی سرجمہ بیان تفسیر ابن کثیرہ چارک بی بی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ہمیں کے وانک بات آنی دیما میں آیات گوشت کے ما اشکت و اگا ما بلوٹتے گوڑا ما ہم ای پیما گوشت کت نہنت ای بلے پیسرگی مردمانی قصہ و داستان ای کافرانی دروگ تنت کہ اگا ما بلوٹتے ماہوں ای پیمے آیات آورت کت. قرآن بعض جاگہ ایوکا آیا نہ بلکہ دراہیں انس و جنہ ہمیں چیلنج دا تک فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ کہ قرآن پیمے یک صورت بیارے سورة البقرہ آیت 20 سے بلے نہ پیسرہ کسا آورت کو تا و نہ ہنگتا کسا آورت کا. اے قرآن حقانیت و راستی یک مزنی دلیل کہ آئیے پیمے یک آیتیں ہوں کس آورت نہ کنت. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وحدی کے گوشتش کہ اے اللہ اگا حق ہمشن چتی نیمگا گوڑ بگوارین میسرا سنگ چا آزمانا یا بیار میسرا تورینو کی عذابی باید ہمشت کے آیا ای پیم بگوشتیں کہ اے اللہ اگا این قرآن برحقیں و تی دیمداتگی نیند گوڑ مارا اشی رندگیری کرنے کے توفیقہ بھی دے بلے آیا ای پیم نہ گوشت بلکہ ای حبر بدلا اللہ عذابش کی چین کتا کہ مت تباہ بے بلے محمد رندگیریہ نہ کنے زانک بیت کے اشانی بدبختیہ حد کتگا و آپ پاکیں جاہل و بے عقل تنت. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. و ہجبر اللہ آیا عذاب ندند تا تو آئینی تہائے و ہجبر اللہ آیا عذاب ندند ای حالتا کیا بخشش لوٹند. ابو جہل او عید کے کافرہ ہمیں گوشت کہ اگر محمد پا حق قنت گوڑا میں سرا عذاب دیم بدے. اللہ ہمیں حبر سرا یہ آیت نازل کت کہ تی زندہ اے محمد اللہ اشان عذاب نہ دن. صحیح البخاری تفسیر سورة الانفال. بزن داں ای کافر وتی طواف تہا غفرانک وانند و بخشش لوٹند اللہ آیا پاک عذاب نہ دا کیا دراہ نیست و نابود ببا. چیشے زانک بیت کے چبازیں کافرین دستہ دنیا تہا لاتے انچے نیکیں کار بیت کہ دنیا تہا آئینی چا عذاب بچے کے سبب بنت لہتینا مسلمان مراد زورتگا بزندہ کافرانی تہا بخشش لوٹو کے مسلمان ہست اللہ آیا عذاب نہ دا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہمیں آیت تفسیر بیان کند کہ شمع تہا چا عذاب رکھگے دو سبب ہست بے تگ یک کے شتگ مراد واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات بیت و دومی سبب ہستیں و استغفار وانا کو بخشش لوٹگیں.
तफसीर इब्न कसीर। इदा चा अज़ाब यकपारगी तबाह बियक मुरादें कि चाहिए कौमानी कौम नेस्त नाबूद बा जहाँ अल्लाह बख्शिश लूटो के कौमा यकपारगी तबाह न कंत। وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ओ आयनी तहा ची हस्त के आया अल्लाह आज़ाब मदंत ओ आयनी हाल हमशिद के आ दारंत मर्दमाना चा बाहुरमत मसीता हालांकि ये मुतवली नांत आये मुतवली एव का परहेजगारंत बल आयनी गीश्तरे नजानंत। ये आयत पीसरी आयत मुखालिफ नहीं परचा के आउदा चा आज़ाब यकपारगी तबाह बियक मुरादें ओ इदा चा आज़ाब ईदगे कसान कसान आज़ाब मुरादा कि आचा ईदगे नाफरमानियानी सबबा मर्दमानी सरा कायंत या चा इशिया आखरत आज़ाब मुरादें ओ चाहिए दुनिया आज़ाब बिजा अल्लाह आया दुनिया तहा यकपारगी हलास करने के आज़ाब न दंत भले आखरत अल्लमा आज़ाब इशदंत। अंचु के अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुश्ता मुफस्सिर क़तादा ये दुएं आयात ए पेन तत्बीक दातगा कि आज़ाब न दिए के वास्ता अल्लाह हमा दुएं शर्त के ईर को तगता आप तीसरा काफरानी तहा हस्तता बिजा पैगंबर हम आयनी तहा हस्त हया था और इस्तिग़फ़ार वानगो बख्शिश लूट गए आदत हूँ आयनी तहा हस्ता रंदा के पैगंबरा वफ़ात कुत और बख्शिश लूटग आया वेल कुत यल कुत गुड़ा आज़ाब हक़दार बितन। तफसीर इब्न कसीर और तफसीर अल-कबीर लिर्राज़ी। وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. नीस्तंत आनी नमाज अल्लाह लोगे गोरा बेद सिट्टी जनगो चाप जनगा निबिचा शत आज़ाबा पमशा के शुमा कुफ्र को तक बिजा अल्लाह बेत के नमाज व इबादत जागा हैं ए काफिर व मुशरिका हमूदा सिट्टी व चाप जत आनी लूट हमशत के वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औदा के कुरान वानित मर्दमानी गोशा मकपी व हमा मुसलमान के औदा नमाज वानत आनी नमाज बेकार बेबा व आवती नमाजा जवान जवाना को तमकनंत। إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. बेशक हमा मर्दुम के काफिर बितगंत आ खर्च करंत होती माला पा मर्दुमानी दारगा चा अल्लाह राहा नि अल्लमा खर्च करंत होती माला पदा बंत आनी हक्का अफसोस करने के सबब पदा शिकस्त दिया बंत और हमा के काफिर बितगंत दोज़ह नेमगा मुचकनग बंत बिजा काफिर होती माला चा अल्लाह राहा मर्दुमानी मनह करने के वास्ता खर्च करंत और हमशिया गुमान करंत के माँ पा हमशिया अल्लाह नूरा बिजा इस्लामा छेड़ तर रहने भले इशिया बिजानंत के अल्लाह दीन देवर आओगे वास्ता कना के पुश्ता किन्ज के वास्ता लियमीज़ अल्लाहुल खबीथ मिन الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ताकि दीरा बेकंत अल्लाह नापा का छपाके ना ओ कंत नापा का यक्का दिगरे चक्का पद यकजा मुचकन दुरुस्ता रंदा दौर दंत आया दूज़ह तहा हमेशा तमा नुकसान तहा कपूक ई दीरी और जिदाई या व क़यामता बीत के बदबख्त व नेकबख्त चैक दिगरा जिदा का नकबंद अंचु के फरमानंत वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून सूरत यासीन आयत 59 के ए गुनहगारा मर्ची दीरा बेबे पदा काफिर व मुशरिक व नाफरमान द्राह यकबरा दूज़हा दौड़ दिया गबा या जुदाइया दीरी दुनिया तहा भी उलाम द तालील वास्ताई
बिजा काफिरा माँ ई दुनिया तहा माल खर्च कनगे ओगो मुसलमान जंग कनगे वास्ता वहद दिए उचा हमेशा नि सबबा आए चक्का से ताकि ये पद्दर बीबी के पदिले मोमिन कुजामन तो मुनाफिक कुजामा ओ पदा अल्लाह आया इदा हूँ यकजाह कंत और दूजा हूँ यकजागहिश कंत। तफसीर इब्ने कसीर।